салом, барномаи ахбори озодӣ бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон пешкаши шумо мешавад. Шалои Гулхоҷа ҳастам. Дар хидмататон азизон, ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 14 май. баъди таркиш дар нуқтаи фурӯши сӯзишвории Душанбе, мақомоти интизомӣ ба баргузории санҷишҳо оғоз карданд. Дамутуна фурорен мегем, баъз заправка кунен, капоти мошина бардорем, баъзаш итоат мекуна, баъзаш намекуна. ҷанг бо қочоқ ё паёмади низоъ дар мондани мошинҳои боркаш дар Қирғизистону Тоҷикистон. ва додгоҳи олии Тоҷикистон мегӯяд, қабули қонуни нав дастрасии хабарнигоронро ба ҷузъиёти мурофиаҳо осон мекунад, аммо журналистон назари дигар доранд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар пайи санҷишу тафтиши нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ дар як ҳафтаи ахир алайҳи чанде аз соҳибони нуқтаҳои бензинфурӯшӣ парвандаи маъмурӣ боз кардааст. Рейд ё санҷиши сартосарии нуқтаҳои газу бензинфурӯшӣ баъд аз он шурӯъ шуд, ки рӯзи 1 май дар пайи таркиш дар нуқтаи фурӯши сӯзишвории Душанбе як нафар ҳалок ва чанд каси дигар маҷрӯҳ шуданд. Вале соҳибони баъзе аз ин нуқтаҳо дар суҳбат бо Сарвинози Рӯҳулло ва Барод Юсуфӣ гуфтанд, гоҳо худи ронандаҳо низ ҳушдорҳои ботакрорро ба инобат намегиранд. 2 ҳафта пас аз таркиши марговари як нуқтаи сӯзишворӣ дар Душанбе, мақомоти вазорати корҳои дохилӣ санҷиши сартосарии нуқтаҳои фурӯши сӯзишвориро оғоз ва чандин мавриди риоят нашудани қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхторро ошкор кардааст. масъулони нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ санҷиши мақомотро таъйид карда мегӯянд, дар бисёр маврид ронандаҳои мусофиркаш талабот ва қоидаҳои вуруд ба нуқтаҳои сӯзишвориро риоят намекунанд. Дамутуна фурорен мегем, баъз заправка кунен, капоти мошина бардорем, баъзаш итоат мекуна, баъзаш намекуна. баъзе ҳолатҳое мешавад, ки мегем фурорен, одамутуна чӣ кунен, қар мекунанд, ки мо вақт надорем, одам фуроварда наметавонем, мерем, ҳай мекунанд, меранд. бисёри вақт таҳдид қадим мегирем, ки моро тафтиш омадагиам, биё фурорен одамутуна. сокинон санҷиш ва тафтиши нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ ва шадид кардани талаботи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхторро аз сӯи мақомот истиқбол мекунанд. онҳо бар инанд, ки назорат бояд доимӣ бошад. мусофирон мегӯянд, онҳо аз бемасъулиятии ронандаҳои мусофиркаш сахт нигаронанд. ман дар худам дида будам, дар ваҳдат дида будам, на ки хатсари ин Душанбе ваҳдат набуда, хатсарам дохили ваҳдат худаш буд. дида будам, ки газел тарафи чиз заправка мекард, кашид хеле ки сахс карда рӯи аму занак ё ки старекс буд ё газел буд, вообщем ҳамихе кашид рӯи аму занак пури газ шуд, ҳамихе дар димоғош зада буд. солҳои ахир ҳодисаҳои таркиши мошинҳо бо мусофирон ҳангоми пур кардани маводи сӯхт сабт шудааст, ки дар пай қурбонӣ дошт. вале на ҳамаи ронандагон бо он ки мусофиркашонҳо бо мусофирон вориди нуқтаҳои сӯзишворӣ мешаванд розӣ ҳастанд. хайбфурори бо хубай барои бехатарӣ хеле хубай да. мақсад бихамбонӣ хубай бо ягон ҳодиса шид, мақсад клиентҳо дианиман мошинан ягон чӣ мисол хутан ҳимоят каметон. бар асари таркише ки 1 май дар нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ дар Душанбе рух дод, чанд нафар захмӣ шуд ва Алексей Рязенцеви 21-сола дар бемористон даргузашт. ӯро рӯзи 9 май дафн карданд. ронандагон ва тоҷирон ба мо хабар доданд, ки даҳо мошини боркаши раҳсипор ба Тоҷикистон дар Қирғизистон дармонданд. бахши Қирғизии Радиои Озодӣ маълум кард, ки сокинони Бодканди Қирғизистон бо шиорҳои муборизаи зидди қочоқ гурӯҳеро бо номи Артиши халқӣ ташкил карда мошинҳои Тоҷикистонро боз доштанд. полиси Қирғизистон ба ин воқеа дахолат карда мошинҳоро ба як муассисаи ислоҳӣ бурдааст. ширкатҳои нақлиётии Тоҷикистон мегӯянд, аз роҳбандони ташкил кардаи сокинони Қирғизистон ҳар рӯз ҳазорҳо сомонӣ зиён дида истоданд. ҳамкорам Абдулло Ашуров ин мавзӯъро пайгирӣ дошт ва ҳоло бо мо дар студия аст. Абдулло, дуруд ва нахуст бигӯ, гап бар сари чанд мошин меравад ва аз кай чунин роҳбандӣ шурӯъ шудааст? шаҳло, намояндагони ширкатҳои боркашонии Тоҷикистон ба ман гуфтанд, беш аз 10 рӯз аст мошинҳои онҳо дар вилояти Бодканду Оши Қирғизистон дармонданд. ҳар рӯзи исти ин мошинҳо барои ширкатҳо ҳазорҳо сомонӣ зиён меорад. то рӯзи 13 май дар Қирғизистон 57 мошини боркаше ки ба Тоҷикистон бояд бор орад дар Қирғизистон дармондааст.
در همین حال مقامات قرقیزستان دعوا دارند که گویا تاجیکستان هم ماشین‌های بارکشانی قرقیزستان را بازداشته است و می‌خواهند تبادله کنند. مقامات در تاجیکستان میگویند برای روایی ماشین‌های بارکشان قرقیزستان یگان مانع ایجاد نکردند، ولی اعتراف می‌کنند که از سنه 29 اپریل یعنی روز مناقشه خونین میان دو کشور در مرز روایی ماشین‌ها با تصمیم جانبی همسایه قطع شده است. عابدجان میرزابکوف مسئول شرکتی کرگاه ابو مسلم که از روسیه مال و بارهای فرستاده مهاجران کاری تاجیک را به تاجیکستان می‌آورد میگوید ماشین‌های این شرکت باید 30 اپریل به تاجیکستان می‌رسیدند، اما در این میان مناقشه سر زد و تا کنون ماشین‌ها در بادکند درماندند. میرزابکوف میگوید بغیر از زیانی حرکت نکردن این ماشین‌ها شرکتش همچنین باید معاش راننده‌ها و هم پول ایستگاه ماشین‌ها را بدهد. مقامات قرقیزستان ظاهراً در رها کردن ماشین‌های تاجیکستان شتاب ندارند. خب عبدالله، آنهایی که راهبندان تشکیل کردند کیستند، چرا مقامات پیش روی آنها را نمیگیرند؟ شهلا، یک گروه ساکنان که خود را اختیاریان ارتش خلقی مینامند مانع روایی ماشین‌های بارکشانی تاجیکستان شدند. آنها در قرقیزستان البته آنها گفتند که پیش راه قاچاق بنزین و دیزل و دیگر مالها را به تاجیکستان می‌خواهند بگیرند. این هم در حالی که خود مقامات قرقیزستان به آنها میگویند هیچ گونه صادرات سوزشواری به تاجیکستان وجود ندارد چون رسما منع شده است. بازداشت ماشین‌های تاجیکستان از سوی این گروه در نوار در شبکه‌های اجتماعی نیز دیده می شود. گروهی از جوانان با رانندگان بحث و زورگویی می کنند و اشاره می کنند که ماشین ها را از شاهراه به طرف دیگر رانند. رانندگان هم اطاعت می کنند. دمیره یوسفووا سخنگوی ریاست کارهای داخلی بادکند با نشر چند عکس و نوار کامیون های درمانده تاجیکستان گفته است این ماشین ها قانونی در کشور قرار دارند و مال و کالاهای دست دوم را از روسیه به تاجیکستان میبرند. رانندگان میگویند مقامات میلیسه قرقیز ماشین های آنها را همراهی کرده تا نزدیکی مرز به بادکند آوردند، اما مردم به گپ میلیسه ها گوش نمی کنند و نمیگذارند ماشین ها به تاجیکستان روند. مقامات تاجیکستان این وضعیت را شرح ندادند. فهمم. تشکر عبدالله. و جایز به تاکید است که مشکل روای ماشین های بارکشان تاجیکستان پس از مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان یک بار داغ شد و رانندگان و تاجران حل آن را تقاضا دارند. این برنامه اخباری رادیو زودی است. وکیلان پارلمان تاجیکستان از طرح قانون طرفداری کردند که به ادعای آنها دسترسی خبرنگاران را به جزئیات مرافعه ها آسان میکند، ولی روزنامه‌نگاران شک دارند. در سالهای اخیر اکثر محاکمه ها پس درهای بسته و یا در بازداشتگاه های موقتی میگذرند و مقامات با بهانه گویا سری بودن پرونده تفصیلاتش را نمیگویند. علیشیر ظریفی و امردین اولیموف موضوع را ادامه میدهند. شیر محمد شایان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت طبق طرح قانون مذکور یک نماینده رسمی دادگاه با رسانه‌ها همکاری میکند. نماینده رسمی دادگاه رئیس سود و یا شخصی میباشد که از سوی رئیس سود وکالتدار گردیده است. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت یکی از مسائل‌های مهم در دسترسی به اطلاعات این درخواست نامه رسمی میباشد. به قول شیر محمد شایان حالت‌های پیش بینی شده است که با درخواست رسمی رسانه‌ها نیز معلومات پیشنهاد نمیگردد. از جمله پیش بینی شده است که در حالت‌های زیرین اطلاعات پیشنهاد کرده نمی‌شود. یکم، درخواست ناصحیح بوده، پیشنهاد نمودن اطلاعات دخلدار آید به فعالیت سودها غیر امکان گرداند. دوم، در درخواست طلبات قسم 2 ماده 18 قانون مذکور رعایت نشده باشد. سوم، اطلاعات درخواست شونده با اطلاعات دسترسیش محدود منسوب باشد. چهارم، اطلاعات درخواست شده عملی شوی عدالت سودی را خللدار نماید. پنجم، پیشنهاد اطلاعات درخواست شده تامین امنیت اشتراکچیان مرافع سودی را خللدار سازد. ششم، اطلاعات درخواست شده قبلا به استفاده برندگان اطلاعات دسترس شده باشد.
ба гуфтаи шермуҳаммади шоён пешниҳоди маълумоте ки татбиқи адолати додгоҳӣ ва ё амнияти иштирокчиёни мурофиаи додгоҳиро халалдор месозад ба расонаҳо пешниҳод нахоҳад шуд. сомонаҳои расмии додгоҳҳои тоҷикистон солҳо боз барои фаъол набуданашон интиқод мешаванд. дар робита ба ин шермуҳаммади шоён дар суҳбат ба радиои озодӣ гуфт бар асоси тарҳи ин қонун бознигарии сомонаҳои расмияшон дар назар дошта шудааст. тарҳи қонун дар бораи дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо қонуни нав буда аз 6 боб ва 26 модда иборат аст. қабули ин қонун дар ҳолест ки масъалаи дастрасии иттилоъ аз додгоҳҳои кишвар борҳо мавриди интиқоди баъзе хабарнигорону созмонҳои журналистӣ шудааст. алишер зарифӣ, Амирдин Олимов, радиои Озодӣ, Душанбе. бонки миллии тоҷикистон ба сокинон ҳушдор додааст ки аз кӯмак ба зарардидагони муноқишаи ахири марзӣ бо қирғизистон тариқи суратҳисобҳое ки аз сӯи афроди алоҳида боз шудааст худдорӣ намоянд. баъди чунин ҳушдор ҷамъоварии маблағ аз сӯи гурӯҳи фаъолони ҷомеа қатъ гардид. дар ин бора Амирдин Олимов гузориш дорад. ҳушдори ниҳодҳои давлатӣ сабаби қатъи ташаббусҳои шаҳрвандӣ барои ҷамъоварии кӯмак ба зарардидагони муноқишаи ахири марзӣ шуд. бонки миллии тоҷикистон ва вазорати корҳои дохилӣ зидди чунин иқдоми шаҳрванд ва гурӯҳҳои ҷудогона баромаданд. рӯзноманигори шинохта Раҷаби Мирзо ки яке аз ташаббускорони ин иқдом буд, хабар дод мақомот ба онҳо ишораҳое намуданд ки маблағи ҷамъшударо ба суратҳисоби ҳукуматӣ гузаронанд. ولی وقتی از جانب وزارت مالیه همچنین یک صورت حساب بگیم که گشوده شد و طلب کرده شد که اونجا همه میتواند کمک خود رو برساند. ما هم مجبور شدیم در نزد هموطنانمون دو انتخاب بونیم. یکی اینکه میتوانیم رو با صورت حساب وزارت انتقال دهیم و دوم اینکه میتوانیم برگردونیم خودشون انتقال دهیم. خب اکثریت هم به خلاصه رسیدن که میتوانند مبلغشون رو بازپس بگیرن و خودشون بفرستن. суратҳисоби давлатӣ барои кӯмак ба зарардидагони низои марзӣ рӯзи 6 май як рӯз пас аз иқдоми шаҳрвандон дар сомонаи расмии вазорати молия ва умури дохилӣ нашр шуд. масъулони вазорати умури дохилӣ барои шарҳи ин ҳолат ба тамосҳои батакрори мо ҷавоб надоданд. аммо дар хабаре ки аз ташкили суратҳисоб гуфтанд, таъкид шудааст ки аз ҷониби баъзе нафарон суратҳисоби сохта дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо баҳонаи кӯмак расонидан ба мардуми ворух барои манфиатҳои шахсияшон нашр гардидааст ки ба онҳо бовар накунед ва фирефтаи чунин гурӯҳҳо нашавед. ин дар ҳолест ки ташаббускорони гурӯҳи ахбор барои афкор ва маркази насли навини тоҷикон мегӯянд аз ҳар дирами ҷамъ шуда назди ҷомеа ҳисобот доданд, аммо шеваи масрафи кӯмакҳо дар ҳисобҳои расмӣ шаффоф шумурда намешавад. шокирҷон ҳакимов, ҳуқуқшиноси тоҷик, чунин бархурди мақомот бо ҷомеаи шаҳрвандиро нигаронкунанда арзёбӣ кард. ба қавли ӯ беҳтар буд мақомот онҳоро ҳамроҳӣ мекард, на ин ки сади роҳашон мешуд. агар ниҳоди давлатӣ мехост намояндии ваколатдор ва босалоҳияташро ба он ташаккули муваққатие ки дар шакли бунёди хайриявӣ Раҷаби Мирзо таъсис дод ва суратҳисобро низ боз кард ворид менамуд ва механизми насоратиро таъмин мекард. боиси таассуф аст ки ин кор нашуд. дар натиҷа ин ба манфиати ҷомеа нашуд ва ҳамон қишри муайяни иҷтимоие ки метавонистанд аз ин кӯмак мақсаднок истифода баранд маҳрум шуданд. ин шабу рӯз кӯмак ба осебдидагони изфара аз сӯи афроди алоҳида бахше аз ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳукумат сурат мегирад. фаъолони ҷомеа ин гуна иқдомҳоро хеле муҳим медонанд. кӯмакҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ба хусус дар ҳамон лаҳзаҳои аввал ба зарардидагон ё ҷабрдидагон бисёр муҳим аст. рӯзҳои 28 ва 29 апрел дар сарҳади тоҷикистону қирғизистон муноқишаи мусаллаҳона рух дод ва аз ҳар ду ҷониб даҳҳо нафар куштаву садҳо кас захмӣ шуда, даҳҳо манзил низ хароб гардиданд. рандагони азиз, дар ҳамҷо бо шумо хайру хуш мекунем ва умедворам ки шумо дар ду рӯзи оянда рӯзи хуб дошта бошед ва мо шуморо дар ҳафтаи оянда мунтазир хоҳем буд. барори кор ва худо нигаҳдор.